urimo satanisha ntabwo ari gusa. Iwacu nta muntu wigeze yiyahura. Iwanyu bariyahuye se? Yes way. Ni ikigoryi. Na Yesu yaravuze ngo nimugende mwisenye n'abana banyu. Ese ndashaka mai uramenye ako kantu ni kabi. Justin Bieber, Selena Gomez wa muziki. Man, nije jabino nagira yo. Chafafa. Ogero kuresha. It is finished. Yes man. Bobe mari waji. Handi muri Jamaica mwabidage. Waji. You don't know why. Igihungu umva man. Bobe mari ku mutima kabisa uraboza ukuru no muri roho. Bobe yari rasta. Bobe wari rasta. Bobe yari rasta. Ubonye ukuntu tugitakaje munsi ariko nawe ndakwemeye fata big up umusaza Manu umuntu agomba kwegera indezi nka ziriya n'icyo Allah agahita arukubita. umva ji tugwe mu kavumo rero tujye kuzigana ingende sola ariko rero ji tujye gutamana no gutya tugurane oya petit tumaze tujye kwitama amafega ugomba kunzanira ndi rasta ku mihanda ni kama abazima n'ibitsibanga uzabazana kimuganga ntugahenera abazima n'ibitsibanga uzabazana kimuganga. Damai uramenye ako kantu ni kabi. Shaka fizira kanga jane shajane garama jiyange gakagurisha simwa ifite ibinono ngibyi ngibagahora ko nabisha wahenewe rero ngiye kukugurisha ariko shango ibi kikabagene vyatanyumva skuvi yawe yumvishwa atuma ndakugurisha kikabagene cyo kugurisha viyara businga zo gushumba 30 ngiye kukugurisha ibihumbi 15 ariko shango ntabwo nonwe kikabagene Yesu ariko sha mu Ruhengeri ko bari gutanga uburyo bwo kogosha inganya ukaba hano i Kigali nkaba mbona umeze nkazo wagiye bakakogosha ukanzira. Assalamu alaikum wa alaikum barakatuh.